Talofa America Samoan e Asomati Fiere lo Famalata e CCS. Fai uguale, fai mai la tenore fani ma lei. Fai longa io le alofa le tua e tanto io ma le mata. E le tua la fu le viina o na o le tausina le tua e tanto. O le fa poponga ne la proclama o le fare la nana. O tu fate Sierra Officer o le American Samoa Visitors Bureau. Ia polo ofisa lo tautuaina ia tangata e ta whaumai I tono tatua tunu. Ai mai se foi pisinisi la iti o lo tautuaina le nei mataima lue. O le nei lava prokalame o lo taumawhai e lo ofisa le turisi. E whaalawi loa. Tiene o ua whanātura ai mai se tāleni o lo titonu lava si o tatua tunu. E mana o mia le fesoasoani o tatua tunu. I le tele o nei tautua. Ina wa o mai le nei whaamai o le COVID-19. Wa tele na sui ai fuafuanga aina e kālesia me se foi mālolo. Ia ai o lesi nei matanga luenga, o lesi nei industry o whapena o na wa aia le Fale tonu. Ia o le ofisa ne o turisi mai nā tō lo ngā lulue e sapsapaya. Ona o le ua le toe o mai ia tangata ta whamai ia wai e fo le tāpui vaalele a me se fo I meri la pasese. O le fo I la ai ai le whaititia fo I o le tupe maua e la tau nei o lo tautuaina ia tātou tangata ta whamai. Pe o le awala le o sauni ai le nei prokalama na ofisa turisi. One of the reasons why we try to put this talk show together is to encourage our people to continue to support small local businesses. The threat of COVID-19 is real, and it has changed everything from the way we live and the way we anticipate the future. And also, it's hurting the local business community. And it's going to drain our local economy. And this is one of the ways we try to promote small businesses. O le sile awana mato samfaya ina ia whaawaupe nei prokalama. We call it domestic tourism. O se awana mwhaya ona whaawaupe na luenga ai la tau nei o lo tautuaina nei industry. Ia Samoan mai lātou fo I o lo maua mai nei whasara lau mai lunga au pena sa whailangi e ia e me se fo I a tunu mamau. Ia a lewa mama futa tu le leitai au ma se tasi o tinao le atunu. O la e whaafonga fo I a whasoa o ia le tāua o le amanga tutupua e mwhai o na whaininga luenga whapene I tausielo na ainga. Ia o fia la le nganga o mafuta martinale ne ia Sela Satini ia o le sunga ia Sela. O lo faila na marketi po la na free marketi nei whakatongo I le marketi. Tā alofa Sela? Tā alofa poe. Wā mai o nei tai a. Nui a whaftai. Ia o tōwa ai mai I la tō maua mai nei prokalama. O kasitele o ngā luenga tau lima ale nei tina le tunu. O se taimi fo I tātou prokalama, ia o le ai mai mua mai ai I le whili markete o tina ia Sarah. Ia ma o lo ngā lue ai o ia I le mausinga o nei me tau li masili na au le lei. Au le lei foi o nei tai au malo pale. Whaftai. Sela, se e tala nua mai. Whawhawhia na matai o nei ngā lue ngā pesa e moe e ala ifo e o fia alwe e whainia pale mani a ula. Ia whaftai am le awangoa. Ia o le ia o le mawhauwhau rea ngā kue au se I whai ai ngi. Ia mau resign mai o me le kampangi. Ia o sauloango fongo foi Fale. O le eise mea ko e sosoangi I mako ainga e ko ngingau pili ma
ma le whaalawe le loko. Ia, o whapea loa ki sau. Tau sanga ni Sela. O le luafe ma le iwa. Ia, ngau amaka loa a mai i le makeki a le, ia, ngau sau ma i le makeki ma le second hand. Amaka ai, ia. Whaia kua ua uma ia le second hand. Au fia pe sau makeki lau ke ilo e maua le kupe i le aso. Ia, o wa ai loa i le mea e mawhai au i whai. Ia, ngau whai loa, amaka loa o kango i whai ia le se i le lau whala. I le se i ngā amaka mai ai. O wa ai a kua e o mai a ka ngaka ia, o ngei ka ngaka i Samoa, Amerika Samoa, e whaakau. Ia, o koe mawhawhau, e koe whai ia ma le pale. Ia, ngau whai ma le pale. Ia, vai e kua la e whaakau ai ka ngaka ia. Whapea, ia, ke ngofo maua i makeki e whai ia la o mea kaurima lea. Au le pale, kiki, ia, ma le sei. Ia, o aku foi o whai ia mea o le pale fuiongo ma le kiki mo siva Samoa. Ia, le la tātou tala nua i sei nei o sei lau whala. Pe o sei ana a matai o e ari a matai ana luenga. Ia. Ai whawhiri sei nei lo tanina. E whai foi oi. Ia, e whai foi au ko ainga sei ia. A o le sei lea, ngā whukaa sa muri a nge ia le material lea whai ei sei e whaakau mai au mi whaleoloa. Ia, kangolo au whao ngā ia a uli whai ai. Ia, e whai ua kere a ko ainga e o le sei lea ua whai. Ai ma whai foi e whai e au ia le ko ainga sei lea i le lau whala. Ia. Ia, le lau tātou wa ai mai, ia, mai mua mai tātou wa tunu. Ia, ole sei nei sa amatai tina ia Sela. Ia, pinto whaafonga mai. Ia, sa resign tina mai le company le luafe mariva. Ia, ona mawhau rola i o ia, po le asisi me whai so soani au tamai. A wantau si no a inga, ia, ma whai no tātou whare lana. Ia, ato no se mitina tina, ia, ala I foloa whapela, whai sei ali Sela. Ia, le lana a mata I, leo te vai atu te leo na luenga I e whaonga, le lau whala Sela. O fia se to ngā, o ngā vāo nei tutuila te alu e mai ei nei lau whala. Wa le foi whai lau whala I tono o pale, ia. Ia, tai lava, ia. O le lau whala, ia, o le lau whala e whaakau, ia, o whaakau mai. Me I kangaka e kokongu makeki. O isi lau whala whai a mai mi konga e whao ngā ia o mo suroi I ma alai a mai ia o whao ngā e whai ia o mea kaurima ia e whaakau makeki e maua mai e sele. Ai whaafela pia I se lau whala. O whela e alu e mai ai se lau whala. E te le lava lana mei tonga ma whaatau fo I nei, Ia. Ia, le lawa mai mua mai tātou watanu. O le si fo I la lea lapi o tu e ngā ngaluenga le o maua fo I tātou ko kalama. Ma nai a lava ngaluenga tau I mātina. Ia, ai e le taimi e su e matai le lau whala. O le ala le me tau na whai I Sela. O le asau tāla I whai la tunu upe a alu o le se lau whala. Ia, kaunga e koko ia lau whala. Ioe, e tau fo I lana ia, e tau fo I na amata ia, o ina tuto tau lau whala I tua lu whale, e toa a whea tai ao. Toa tai ao. Ia lelei. Wa, and this is one of the things about indigenous materials that we find and with the artists and the people, the weavers, the carvers, that we have, we could do all of this, but there's a time that, even the materials, we don't have that. I tātou lau whanua, wale e se tātou lau whala, I think 80% o ngā luenga I tātou, malu 10% o ngā luenga, leo te ai tonu o tātou watunu, e whao ngā le lau whala. Ia, e lea lai fo e wha malu sia tātou watunu. Ia, e tāwan toi to tō, ali Sela, wa ale to tō. Ia, ele mawhai fo I ona mawai tātou, nei ngā luenga tau lima mā, mai alama. And I think this is also a challenge for the young people.
if we see something that is useful from the environment, and then we'll continue to grow that. And if we don't see, the use of it, what if we don't see the significance of the Fale and other indigenous plants? Yeah, nobody wants to grow that. I ia o mea lava I maua nei tatou lau whanua a Sela. Whawhia le whatupeina, mau te loa le lava. Wa mānai a lava siau fuli maketi. Sela na e natu tatou whale tupe, e mai se tupe e a matai lau pisnisi. E na se whiara ue tupe. Na se whiara ua uia kupe. Ia o mawhawhau e sau I pangkua ngā mai mua lau ia u I makeki o lau second hand. Ia, maua mai loa le kupe ngā. Ia, whao ngai pia whakau a kui ia mea. Maua mai kupe ngā. E whakau mai ai si mea, e whai ai si mea. Whaarua ia lau makeki. Sela, i tangata leo mai mua mai pe e fia whai a sa fuli maketi pe o Sela. O ani mea whaina tā sa whitai ai ma oe le amataina lau makeki. O ani whaawhita au li le amatanga. Ia whawhitai lava, ia. O le mea ngā whainga ka, o le whai o le pepa lea e sau I kokongu ni makeki. Mangko e whai li laisenge. Ngā maka mai mako I le pe mika e o mai kokongu ni makeki whakau ai ia. Ia o loa I kusa o au ngau sau au I ngai ai ia lau kāsengi ngai ai langa pufu I makeki. Kusa wa alu ese loa ngai me makeki. Ai ku mai ia so o aku ia nga. Sau lau ia mea nga whainga ka ia o le whai laisenge. Kusa ngā alu au wha umale kausanga o le whingi ngā. Umaloa lang kausanga ai koe kangua o whai lau laisenge. Ia makua laisenge kokongi. Ia and plus so e mai kanga ka whanga o ngi ia. Whaaloa I pisngisi. Ia au kaiminge I ua whai aia o ia lau laisenge. Ia whai au ia. Pawanga ni mea nga. Ia maisi kaimi fwoi o le makeki. E whai pe iai si kaimi e kere ai kupera wai loa mako. Ia le au whai maa. Kaimi lea e sa wai le waa. Lai look forward umakanga kai ai. O kaimi ngai maua I kupe. So we prepare everything e kere ai kupe mako I maua. Ia e umakloanga le waa. Ia mako ngufo e rola ia kaure ingkanga kai o mei whakau. Se ilunga e. Pawanga le whawhikau li upo iesi. Aso wakere kai mo le se whakau. Ia ai pe wa look forward a mako pe a whai se whawhiawhianga. Kai minga ia e o mai kanga kai whakau. Especially me, le pale, le sei. Ia, le kiki fo ia ma le pale fuiongo. E kere ia kupea mako e vekei minga. Ia nau tātou whaafonga. E se mana tu tā ua sa whaasoa mai tina ia Sela. E winga le lai sene o le pisinisi. Ia awa mana tua fo o prokalama umalawa nei tam whai e tātou ofisa o le turisi. Ia o tangata umalawa nei e wa umana whaalai sene ina tātou pisinisi tōna tātou mālo I le ofisa o le Department of Commerce. Ia e sau fo ina e alu e whaisara lai sene wai e uia fo I awala o le mālo ia ma awala fo I o tula fo me whailau lai sene o lau pisinisi. And that's one of the things that we try to encourage our people is to have a legitimate business. E au ngā fo I le pisinisi wai e tutongi la fonga e sa o la tele fo I e taimi e umi fo ina whātari ia ai o lai lara I uia awala pe ona whamarasia mai a tātou mālo. E mana umia fo I la ia tūlanga whapia. Ina I alo ia tātou I tātou fo ia mana o whai tātou business whapia. Le fo lau tātou whafunga mai. Ia fo ia soi tele atu pe ali Sela. E fo le taimi wa vai na wa se leni. Ia whai sau tāla Sela wa Mati a pelila me iuni ulai au kus o lima reima asina le koe sau se meli. Ia. Le aso loa ia I wapa lava tupe tātou flea marketi. Ia. O le kaimia le lockdown le COVID-19.
o makoi le ia mangkupe kusa o kele ia vaanga o maskecho mai la mawai kupe ai vai ako mako ia ma lockdown ne o le ai masikupe ia o mako ia nga o ma plan o le vaal masinga le mawai kupe faile mea au makoi le ia masikupe ia o foi ia ma ke o makoi silo wa kalwai o le aingi kanga ka o mai vaa ya o ka o le aingi fui mai kanga ka mai fafo like fala lave o mai se fai poipo o se maliu e umaloa e mila la o ai ya e o mai fa kau ia I kokong Susana ma lesi ke ki nga ku pekele o tato wa ina ia ia mai pafo ase. iyo e Ya mus fala lave lo no vinga ia e la uma mea ne e wa iyo fia ave fa o ngai la tu I pafo a. iyo e ai kalu ia le lockdown ia mo le COVID-19 o mai pia mako I ma ke ki like every day to be present o sea ya pe o alias fala ile ya pe lua fa kau kol fa kau but the whole week then se fa kau ala como fai pia mako skemi foi mako como fai fa como pepa foi ideare fe me kala ma o ise rengi mo small businesses ala fa karia mo ya ma fa wa ke ma o mai se ku peso soangi Ia pe o le sina ma ko a tato ko kalama pa fo ma mai fo tato wa tu na usa no at fo ile sina fai pisinisi a sera ua tau nei le tapu le wa ia tono tato wa tu no ona fa mai ia ua o ti e lava se nei ia me se lava ma to nei o fa tantali me li fo ia ma te tafa mai o ia wa ele na tanga te tafa mai au tatu a inga wa tele sa fa le lave iwe ia ai au ala uma fa le lave o mai ma tu pale nei ma me o mane ave amerika e fa mai la tu fa pe fo ia ki siva o pale fuiono ia ai le la wa tatu fa fu mai ia fa ina tala va nei fa tala o le mea na lo tam fai tatu ofisa turis e longo wat sa mama tina ia a frapia wa ile la va fu no for fale ia sabe matu so pale le fe so tiktok a sela iwe ia pu e so wa fe so tiktok polo tele la va ia ngalwe na tau ni mana tina ma tamalo i ne tatu market e moni toi foi fa tai tatu pule ana market mai la tau fo lo na lue ai ia e tonu man fa mao ni wai e o aso i o mai a se la aso mafua aso lua aso lulu ya e sa mo la bela so stona ia ya aso manama ia e mana o mia la bala tatu o mai e so ani nei te mama nei tina a wala wale whainga o mane so ani fo i la tau ngalui ngatau ni maro fai sela ai ale me nei o social media por Facebook e te alu lunga e whaala wi loa tu mai wa le sile me ta wa le marketing o nei o loa ia wa ai nei sei matanu fie e te alu lunga e whaonga le Facebook e sa Facebook e o Facebook pe ngā wākau o aka ka mai ki mo TikTok ia wa ai nei kau mai alu lunga e Facebook TikTok e ia tala noa sela e se anga e se temi na tamu fa ta e pu e ata o nga luenga tau lima ma ave lunga e Facebook e fa la wilo atu e tatu atu no tanta fi fa ta ya fa tai lava mo le mango ya o la unga luenga ya kusa o e ka ngoa uia e puere akai ave la uai nga ya oh kusa o ma o ka mai la ko ia le kiki mal pale pele sei ia ave foi a ulunga iskaimi ai o ka mai kangaka ya o ere angoa uia i sometimes e pepelo la ko family o ka uma faile o ka ele se kupe a mai a me la ke a ko e pe o kire ke ya e ko e pe o mai kan kai fa ka pia uma faile le o ka ya a ole wa pe ole me na lo te lo fo ina isanga tale a me se to ina pisinisi ne
E o mana whaile o ka e whiwe, whatatari. Whiu whatatari. Ia. O le ofo ia le mawhaiwhai au whai ia ula kupe ma le o le vai keimia le whauunga. Keimia ngā e mawhingoa e kele kupe. Ko se o kamai ka ngaka lai loa la ko wa ui le whai o le pale ma le ula. E o kamai loa la ko ilunga online. O le ala tau mawatu ali Sela. E le ngata la ali o mai la tangata e whaatau alai o kamai pe ia oi wala ia te ola telefoni. Yeah. Okay, so this is one way we could support our local vendors is, you place an order. Ia fo ini me whai ato au talavo, po le au ngā sasa, whaara bernave. Ia, nai su mai la ia le market o lo mawai tina au le lea Sela. E whai atu ai le oka awa ia mea mana o mia o i tonu o lau fo ile le awa le whaara bernave e ni se fo isi au siva. Sela, o a taimi ele sau wha ma i COVID suluiva. O ani aso e le lava le market e tātou. O ani aso e tele ni tupe a tātou e whaatau tātou maruenga tau liwa. Ia. O le... So le aso ai kele umai kanga umai ma ke ko fama o le aso le mail. Le aso le mail. O ki ngoa le aso nga. Le foi mai si o le first Friday ma le third Friday. Okay. O le International Night al Makeki. Is vai kaimi foi nga e fai ai whakau o mea ia mako. O fai ai tātou first Friday a Sela? I lau ke vai le fai a ngā lockdown. E li koe fai a. Ui. Lau ke kaimi nga whakanga mai ngia. Lau ke vai a lai fai le. Ia ngā fui nale. Ia lai open ai a mai e mea ai kokongu. A ore koe fai whawhiwhianga le whafo. A whapea e whai e le whawhiwhianga. E mawafu ni mako kupe ka ure le whakaunga o le sei, o le kiki, o le mea kaurima e whaungare siwa. O isi mea whainga o le COVID-19. Ia ua lockdown o le koe whai a siwa ia ma whawhiwhianga e whakau ai a mea kangakai. Ia kere la ma avele kiki ma le pare furi ongo pia a pare siwa. E oka mai fui sei, ia fui singles, ia mo au kalavou la ko sei, o mai... Ia whakusei lango la ko nginga. Ia, e mawai ai kupe. Malo. A o kalua le lockdown o sea koe whai se siwa ia e whakau ai ia me mawai kupe. Malo fo o sa. Ole tulanga fo i nai e tatu ke tau whai wha malo fo i tamai business ia waile materne tatu marketi. Au tonu lava tātou malo te reia ia mai pisinisi fo iwa walai titi le tupe ona wale o mai ia tangata tawha mai. Ai olo iai perto o tere o tātou watu nu. O le anai ai o ia tuai e tātou o mai te sa pai ta mai pisinisi. Ma marketi ma free marketi e nātou foi. Ia ele ngata na o nātou nei o lo whaia nei ngā luenga o lo iai foi tātou whaitatu malo. O lo iai tātou pasitua, o lo iai foi tātou taxis. Awa o vaena o manei e tautuaina tangata tawhao. Te au mai tono tātou atunu. Ia al teimi nei. Ia wo mai a au puse o le toi sawas turis. Ia ta te leilo fo i le masina fo. Ia ai e ui lava na whainga tā, ia ai whaapatai lava i le atua. Ari li Sela, ia o nei mea uma lava tatou whalangolango lava na lofo le CCS. E ui lava na uti fo i le tupe a wā fo i le maua mai nei tu ia i ngā luenga tau di mai tau se tatou a ina. Ai o la pui pe tatou mai nei wha ma. Wai tātou ai ia tātere loa po le anu mangan nei wha mai. Ai whaatai fo le kua wana malala a tātou lema. Ia olo whaia pea wala ese a wale le tama whaina le pui mai tātou le nei wha mai. Ia Sela o le nei fo i la po karamo au mo tangata ta wha mai tuisi. O le asau pautuanga mo tātou watu no. O le asau pautuanga
tatou atu nuu pe a tau nuu mai tuvisi o ani uiga e tau na fai o ani ni me sauniuni ai foi pe a faapetoe o mai tuvisi ia faafetai lava mo le avagoa ia o au faatuaga ia e fautuaga ia mo tagata fai pisigisi ia fai pea au e kuu kauma fai pea kauma fai pea pe o au lau ke kusa e leai se vaa alai kauma fai pea au e faapuku seikele ia ma le mafaufau ke iai pe sei alofa le alii ia faakeagi faamaʻi ai koe o mai foʻi ia vaai kokogu lai sosoagi kupe maua maia lakou i aiga ma meaga o faukua aku pea au e kuu ia kakou mea ia fai pea faalu i luga online au ke iloa e faakau pea e kagaka pe ga foʻi au ia o lau poepoe akau ia kuu i luga ai ke ia ua kusi mai ia especially le aiga o a'o lai kusi mai fia lea mea fia mai kusa le lelei pea e o e lafo ai maua e lakou mamai kupe e sosoagi mai ia a'o ia ia lau tatou faalogologo ai fo ia tatou aiga ia alofa mai fesoasoani mai foʻi i tatou pisinisi ia ae manaʻomia foʻi se pale o loo iai foʻi ia ia e lei lai o faleʻoloa i le flea marketi ia o te iloa lava la e manaʻomia seʻi e lei ia o loo maua foʻi i le tulaga lea le flea marketi a le tinā iā Sela Samoan o te iloa o te leo nei galuega e mau ai le seleni i le tāua te leo le galuega e fai lava e o lima ua le tatou maua saunoaga le tinā resign mai loa o ia mai company sauloa amata nei galuega Sela faisautala sae alu se aʻuga e aʻoaʻo mai faigo o galuega taulima lea faafena iloa fai nei galuega pena iloa mai oioi toga ua o lesi lea sei manai a lava lei e pei alu ai ma le siapo ia nou sau lesi taimi a o loo kasi lalaga lava e tinā iā Sela le fala lea ia Sela faisautala faafena iloa fai nei galuega pe sae matamata TV e alu puʻe mai lona faiga o le meagaga maua e aʻu ia kaimiga aʻoga i koga we have a class lai aveai ia mea kaulima ia o mai loa lea ua le koe faigaluega ia mafaufau loa aʻu i meaga koe fagu mai aʻu i mea ia seʻi koe fai ia lea o vaailoa i flowers ia ma le e mafai ae aʻu e fai i siapo fai i laufala lea ua faakaʻikaʻi loa le faiga alai magaʻo ai kagaka fiafia me faakau Sela o le a sautautuaga mo tinā foʻi ua nofo Fale a la lava i o tausue se tupe ua ua leini pinko e se fiafia le pinko fiafia foi pinko ia tusau piuna le alu ai lau tupe ia nei Sela o le a sautautuaga mo tinā foʻi o nofonofo Fale faapee fia mo se tupe ai le iloa se me le a sautautuaga ua vaai le tele o nei me ua petale pau lava le o le faatau mai faleoloa ia lea ia fai ai foʻi oe le ula lea a o nei mea uma oka se manai fai sautautuaga mo tinā foʻi o nofonofo i le Fale ia maua se tupe anei oka se tele o me e mau ai le tupe ia seʻi fautua atu ia outou ia tinā lea gofogofo i Fale ia kama fai e fai mea e maua i kupe si o aʻu foʻi ia ua fia magaʻo a le kupe ia ua le koe ai se pinko a o le kupe ia aʻu lea lai kaumafai ia alu e vai pinko lea e maua ai ia o gofogofo faapea e lea mai ia le kamaloa se kupe e aloai au pinko ia kaumafai aʻu fai mea e maua i kupe aloai au pinko oka tula tele lao nei tupe alu lau pinko
Ia saua mai I alu I skem foi mo mai so ang foi ia mo mai kupenga sau ia ko whakau mai Maruai ia kenga ka aro pinko ai a. kinge Ia le fa pe pinko ia so uma io a. Ia vai o le silana ma se le nei fo ina re. Wai ele silana no fo e pe mo sa ka kupe ke aro de pinko a. Pe fa se to fa ta. A le la vai ma wo me so no la ta to la fa no e fo ile le e malue ina ma wai le se le ni fa fe le to ina le a fe me le vai le se le to ina se pe fa le le rubber ia po le ali sela se fe se tala le ma na ia ia fo le nenga se o le seilia kusa o le laula au e whakau mai ia sauloa kipi fili ia nga o le flowers ia lea leva aia kua uia le me whakau mai whale o loa e kaunga kai whakau mai whale o loa ia le pua ia le whakau I tutu ila ma whau loa au I can make my own flowers so kaunga loa au e mai ia o le rapale whaunga e mea ka me kia onga so e mai loa uia kipi kipi whaua ia I make flowers from it e mawhaiwhai o whai le pua lea e whai mai ia mawhaiwhai au e whai ia o so le kusa le pua ia le whakau mai a o le flowers ia lea le whai ai a e fia la tau o mere pe fa tau i la free market sifulu lima so kala lima ta la fa pe fo le a ia so lima ta la le la ta o mai i le pale wa le pale o le pale a ma le kiki ia e o pa se ma mai o na ruenga nei pale kusa o le pale nga o le kiki lea nga o le ula lea oi o le ula o le seki a koa le e whai e whaunga foi musiva oh kusa e whaunga ia ma ko konga I ma ko traditional culture ma ko a toma ia ma nai a whakau fi e sa mo e whakau ngor pare whakau ngor kiki i ia ko se ma nai ia a fa pena na sa nei se se fa tau le uso le seki ia pale o le kiki ma le ula e fiara le mea duai kusa e se lauri mas se fulu la lima full ia wai le fai go fia fai go nena duena le te ia va ai mai tolu le ia tulanga ia ma sa ia tina sela sela o le ana mana mapa I ta po kalama nei le nei tai ao mana ia sele lau fa soa ia le fa te va ia tolo se tu I fo I luna ia wai alu lava le pare fu iono ia ma na lanu ia ia o mea la nei e fa ma fo ia e me se lava tatou a ia so se se fala lave fo ia e me se fo po se sa fa ia e me se fo siva ia va ai le au le o me fai neti na ia o le pale fu iono lea ia e male o ia o le sei fulu mua fa ia fa pe fo I male kiki kiki ia o mea lava nei ia e maua lava sa so nei ma keki o lo ia I la le pale fuiono nei ia o le seki le o lo ia fo I le si pale fuiono ia male sei fulu moa lanu moana ia male kiki fulu moa lanu moana ia ia sela la matu se avanoa mo oe sala noa ai pe faina fa soa ai la oe lava na ngana fa tonga ia wai le ngata o le tatou prokalama mo I lātou o loo maua mai le nei fa sala launga prokalama ia a le tina fo ia sela ia le la tala no atu ia lana ia ngana e fa soa atu ai fo I ona ia tangata ia ma le tāua fo I o lana ngaluenga ia malo apito malo e lelei ko ki mua ke whai ku lea ko to matu ku ha whamalo ke o tua ko ngā ko e tau lelei ko whai ka te au pa mwiki business ko en o wausi ai a ko en ke whakahatu ke te kumutoro ko toa pe ka kai tonga
o mo whakaamu ke whai ha mo business pea mo mai ke tau ngā au e whakataha. Ko mea tau tokanga mo mua ke whai e tau pepa, ngai mea whakapureanga ke mau. Pea ko te haure ko whai te business te tau ataina, ko ki to ia tāte ni to hanga we I mai kita. Ka ko whaftaia ke o tuako ngā ko whenga maare ko no ko mai ka te au, ke uhai he o pe, whakamatala atu ka mo tolu, mo wo mai, o ke tau ngau e whakataha, te tau lava pio mau e tau mo ui, I he whai e tau ngau e ako tau nima mo tau iwi, pia mo e tau ngahi koloa whakatonga, ke whai ake e tau business, ke tau inasi ai mo tau ngai whamiri, inasi ai mo e kakai, ke nau mai whakatau mo ilo iai kita, ke nau mai o ota mai mo whakatau mai e te whaampega mo tō kakai tonga, o te mo mā, mo o mai, he koe kamata e ni ko tuipe, e ai hataimi, tui lahi angi business, pe aunga ke te au mo whamiri, pe mo ki tau tōru whoki e tonga kotoa pe. Mo o mai ke marketi ki heni, whakatau atu wā mo ota ha sisi, ka whaho whanau ke lota mai ki, mo e pare, mo e sei, ko talitali le ki mo tole he market Amerika Samoa, ke mo mai o whakatau, malo a pita. Malo au pito. Ia nā ua whaafunga mai fo I tātou usum tua whaafine me se tātou a ina tonga ia I le whaasoa atu koe o tina ia Sela. O le alamalama whai u tātou prokalama I le nei aso. Ia ai o le tele fo I tangata lo o whapena o na wala au mai ia I winga tātou prokalama. E te maua tātou prokalama nei I le website al tātou ofisa. Ai via mai mua I fo e le ngata le o le Fale Lalaga ai o le tele I o prokalama o tu fantasia le ofisa o le American Samoa Visitors Bureau e mawala I luma o tata website o le www.americansamoa.travel e le ngata fo I lea o prokalama malau nei e lawa ti luma o le Fale Lalaga e te mawala le tata Facebook at American Samoa Visitors Bureau. E ei fo I lātou wa wala au mai I le tala fia fo I tātou prokalama. Ia ai meise fo I tangata e fia awai fo I e whaasoa fo I a lātou fo I ngā luenga tau lima o tāleni. Ia ai meise fo I o mea umala mai tau le anganu u Samoa. Ia e te wala au mai tātou ofisa o le American Samoa Visitors Bureau I le ono tolu I wavalu whalima. E ia pete asiasi mai fo e tātou ofisa o lo I whangatongo I le Teri of Samoa e te mawai tātou ofisa. E momoli atu fo I le whaaftaitele I le tātou ofisa o le Department of Commerce I a whaapea fo I le Chamber of Commerce mo le whaongaina o le nei potu matango fie po le lato conference room e tu sa o atuaile nei prokalama. E le whaititia fo I le whaaftai ia I le tautua whaiwhaipea le 684 Media ia e mese fo I le tātou whale televise le KVZ KTV utulei ia mo le tuina atu le nei prokalama awale sila fia le tātou watu. Sela ia o le asau tala e whai munmuli le asau fautuanga e tuina atu I tātou atu nuu ia o lo mai mua mai ia o le asau tala munmuli e whai ua tā prokalama nei aso. Le asau loa ia no mawatu lau tala le tāu o le whatuatua po le talo. Whalangolango pe le atua vai e le iloa po o estina te talo se la pena le alua pinko e tau le talo. Ia o le finkalo, tina talo. O le al tāu le talo I lau ngaruenga. Ia, whaftai mele awangoa, ia, o le, like I always say to my friend in the market, yeah, I always wake up and say a prayer. Yeah,
tell God what I'm doing in the market, and I need money. I tell God to, every day I do that. I come here, I feel happy, I feel free, and I get money too. So, sawa o market ki wo mawhai lau kakalo, because sometimes I heard in the market if I hear vesi man mea ngā alai whiwhia lava lau loko. Lau kei loa lai whai lau kakalo le ali, kausi mai au le aso a koa ngā, ia. E maua whai lau kupe le mea lau ke sau i market i sue kupe, ia. Mei si mea lau ke whiwhia o ia i lau i kanga ka umari market ki le whape whapumisa, ka lua i le sosoangi mai le ali i a. Io tātou fo ini i market ia mana o mia fo lau funga fia ia so uma ia ma tau sisi fo i mea uma lava le lo fa tonu mai tātou malo fai ngole mask o fia lau mask fai lau mask o ia o au e whape o le a ingi kanga o i lau whape sometimes I wear my le maska ia mai e mana o mia fo ile tu fo fulu le o lima tu langa uma la pena a wala va tu tu ina tatu o tunu o lo o mai tatu maketi ia le wa mawatu ia e te le fo ile tau ai whalangango i le li e te le fo ile tau o le talo ia sa uma lava a wala va le tu langa o tatu iai ia e le se poto po se tasi ata mai e la te lo atu le lumana i o le mea uma ua whaasanga i mai tātou. One of the things that Sarah mentioned was the power of prayer and also having faith in God to provide. We've seen it and we feel it and we heard it through Sela's sharing how difficult it is to continue to support our families without the tourists on island. However, we have so much faith in God, with our people that I know we're a praying people, and that we continue to seek God's guidance for us during these difficult times. Ia mana o mia lava tatou stalo mo tatou malo, ia me se foia tatou uma lava o lo whaia pere nei maruenga tāua e le ngata mo ainga e mawai se leni mo ainga ia e me se foi le tausina o ainga no na e kalesia ia sela mo le atu whaatai te le lava nei tai ao i lo su mai a wata tu prokalame e le ngata i lo au lele ia a oe foi o tina tatalo ia a matu pele atua mana tu le mo oe ia ai me se foi le tomai e whaauau ai pia ngā luenga le lei. A wai e sa o wale o mai nisi ia au te iloa e te le lava tangata e a whia tatou market ia ma sau foi i lau whili market e ma toi se me whaau le lei e la to i le aso ma le aso ia mo le tatou sila fia foi ia o le tina ia sela ia o ia ma to te le foi o nisi o ta mama tina le atinu o le ila to whili market nei le tatou market te le whangatomo. Ia o aso e tala i tatou whale nei i market i sela. O a taimi o le aso e... Kakala le ongo le kai ao. Ia, kapungi le kolo. Kalua ia le COVID-19. Ia, o le mea momo sa iai, ia, kala le ongo, kapungi le ongo le afiafi. Se, o le asfarai le la, kakala mai me le ongo kwa kapungi le aso nai. Alfa so a ko kwa kapungi aso nai. Pe a o le asfarai le? Ia. Na kakala la i e kau le aso nai. Ia, kwa kapungi le lua e le aso ngai. Ma le foi la mea mea kai ne weekend. Ia, le asfarai le wa le la me whaatau fo ia. Ia mea ai, mea ai vela, ia foi ia. Paisalo, ia mea ai supoesi, ia e te ases mai fo tatou market. E le whaapea wa whaile lockdown ai le sau olo ia i pia lava ia tautua e se tono tatou market. Ia mo i lato mana o mea fo i le tautua. Ia Samoa o whai unga nā o tatou prokalama le vai aso. Ia ai tui mai fo i le vai aso fo a wasa whaupunga
o le nei prokalama o le Fale Lalaga, o le nei lava prokalama lo tu whakasia e tata ofisa o le American Samoa Visitors Bureau, o le ofisa lo ngā whama tangata tā whama i tōna tata watanu. O tina o le leile na ia Sela Satini o a o nei o poe mangeo, te tonu fo'i sa iai se taimi sa iai se upu ua le tau tamali i lau whaafonga anga au se anga fo'i ua le tau malau sila ia alofa whamanga alo mai le au auna ma au nei. I e pia le alofa o le atua tatu watanu manuia fo'i whasau sa mane yaso to wha soifua.